Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer rumors kwi-Betway Premiership kunodaba impela-ke oluzokuthusa njengamanje udaba lomdlali we-Orlando Pirates, umdlali-ke wasesiswini laphana-ke uKabelo Dlamini. Kuthiwa-ke iMamelodi Sundowns isisubmithile i-offer laphana-ke kwi-Orlando Pirates, ifuna-ke uKabelo Dlamini ogijima as a-middle fielder laphana-ke kuwona-ke amabhakabhaka nakuba eku-injury njengamanje, kodwa-ke osekuvelile iMamelodi Sundowns impela-ke iyafuna ukuthi-ke imsayine laphana-ke kwi-Orlando Pirates nengasamniki i-game time laphana-ke uKabelo Dlamini. Impela-ke iMamelodi Sundowns iyaphusha, ifuna-ke yena uKabelo Shengo Dlamini ogijima as middle fielder noma ngithi-ke attacking middle fielder laphana-ke kuwona-ke amabhakabhaka. Asazi-ke ukuthi i-Orlando Pirates ngabe-ke izovuma yini-ke lo mdlali-ke nakuba ingasamsebenzisi emidlalweni eminingi kakhulukazi kwisizini ephelile. Iyona update engiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.